Manipur India tinki manumit ki mayokta kor komamadi tongan tongam lone thinkraba lalur sina kaukiba Jen strike na miyagi punsida chauna kaiba pikre. Manipur ki Governor Dr. Nasma Haptullah na Chief Minister Nong Thoma Birenbu taran okre en Birenbu Manipur ki khwaidi ki faba Chief Minister ni haina thagakre. Lamdeng solid waste management plant ta akoi bagi miyamna amot pathadaba thingki badagi Imphal Municipal Corporation ki ward kuntareta amona kai paiduna leire miyamna sauna khudong sada ba nare amasung Loktak Park ki akoi bada ring road sengkot pada oinam kendra soloi haina oinam kendra ki MLA oidiba Manipur Pollution Control Board ki chairman Elrodah ki shona phongdok Mayam Kurumzari Adam Niamiri Basi Impact News ni Aitakilamam Siam Kan and Hause Pungza Sipabagi Maraba Pausing Miam the Pizari Coordination Committee Kor Komamadi Tongan Tonganba Aine Tinkraba Laluluf Sina Kaukiba Jen Strike na State Asig Miam Punsida Chauna Kaiba Pikre Jen Strike Asina Maram Oiraga Essential Service Natana Atoba Makalgi Amatagi Gari Amata Lambi the Sanakide School College Pumba Thong Lonaki Adabo Lenga ki Makada Labor Office Singdi Mausagum Hangnaki Adabo Imphal City ke Maroiba Market Center Oriba Koiraman Kaitel Pauna Bazaar Thangal Bazaar MG Avenue the Labor Dukan Pumba Thong Lonaki Kaitel Pumba Kunta Lansiki Panmayab Amana Manipur ki Matamama Geningtau Maharaja Bodha Sandrana Kumzali Singama Chamapan Nipumapan ge September Kunmathoida India government ka Maza agreement ki khuyek Silong da pina kibani lonena October taramanga ngasigimit asidagi hauduna agreement asi chanaba hauduna Manipur Indian territory da yaukibani thong asi masa ge lengak leiramba leijana maningthau panba Manipur bu namduna India lengak na yahun khibani haiduna penaba fongdoktuna korkomna Zenenstrat asi kaukibani Nakala Mada Tripura the Sunga Sigimit October Taramanga Asibo Black behind observed Tauri Nimin Asida Tripuragi Maharani Consent Prabha Debibu Pressure Tauduna Tripura Maza Agreement na September Map 1949 signed Tauna Kiluna October Taramanga Dagi Agreement Asi Chanaba Hauduna Tripura India Gisarama Oikibani Bisnupur district asu balasi ki mami shauna ta ki district asigi laloliti ki maruba mafam sing thong lon ki lambida lanai gari natana senakide hausi fawgi oina shut down manungda pamdaba thodok sing thokibagi paw fangkide India Today ki survey report amagi matung inna India gi khwaida gi faba chief minister singi manungda ahum suba tarakraba Manipur gi chief minister Nong Thoma Biren ngasi Manipur gi governor Dr. Nasma Haptullah na Imphal gi Ras Babanda harau tam okre Tharamad governor na chief minister Nong Thoma Biren lasi Manipur gi khwaida gi faba chief minister ni haina su thagarba phongdok laduna chief minister gi achievement da nungai phongdok re loinana BJP lusingba lenga asina chahi ama makhai khara henna lenga Pairak Pasida, State Asigi, Safat Taurang Kaya, Paikat Pangamle, Masina Maram Oiraga, Hauzikti, Manipurasi, India Natana, Yumno Nabalaibak Singna, Masakang Bahori Haina, Fongdoki, Lunana, Mapalangi Private Company Ama, na Loktak Pata, Solar Power Plant, Paikat Ningbagi, Proposal Lakolade Adubo, Company Aduna, Paikat Ningba Plan Adugi, Proper Project Amahana, Pit Naba Governor, Kangan Kri Hainasu, Fongdoroki. In 1.5 years, a lot of work is being done. The progressive program which the state government under his leadership has taken is going forward. The state government under the leadership of the Chief Minister is working to promote tourism development and also the hospitality industry, in which new hotels have to come. People are coming over here to look what are the possibilities. People are asking me, there is someone who will be coming to open nursing college over here for the children. There are people who are talking about the Loktak Lake. I had a meeting yesterday with someone
who is coming from Delhi and they want to use the solar energy around the Loktak, and they don't want the state government to spend the money, only they need the permission. India today and Chief Minister Nongthom Birenamaso Manipur Langakta Pirak Liba recognition say Manipur Miamgi Mapandagi behind the Chief Minister Nongthom Birena Miam the Thakatpa Fongdorakli. Rajvavan the Pangtoki Chief Minister Opagi Thorum Aduda Chief Minister na Fongdorapada BJP na lusing balengak asigi Chief Minister Oina Mahakna was Lauki Namitagi Lamdam Asigi Miamgi Damakta Tabak Togani Haina Silence Amagalunena Honadun Laki Bane. India today na Sigum Lava Savit Tarongani Habasu no mata Kalude Adubo Miamgi Nongainaba Langak Asina Governor guidance Amadi appreciation Pangduna Ngasi Pawa Sangsilapane Maka Tanasu Miamgi Ifanaba Angabatakta Honakigani Hainasu Fongdoke. Nakalamoran the Palmis and Hangba Wahangi Pakum Piraduna. Chief Minister Nahai Manipur University ki Pazinduna Ladiba Mahirema Songwaza Singh Lengaki Maiki de Geso Tadopoyanaba Lambi Tiri. Fazinduna Ladiba Singh Lengaki Yaknabanati Haiki Lunena Judicial Custody the Label Emigu Ozama Hospital the Pukarpada Handcuff Tawi Haibagi Wafam Tabada Nongai Tabafawi Tawongasi Tasing Satakiba Labra Haiba Kangduk Naba Mainaba Singda Kangan Kibagalunena Karigumba Satanaba Taragadi Disciplinary Excel Launabaso Kangan Krihaina Fongdoraki. Works for the peoples, working with peoples. Prajagi Thabak, Prajaga Punato Wahibadu mission, Wakala Mangonadum, Shorna Piraga, Honalaga, Horapane. But I never thought that this type of survey will be done, this side of things will be done. I never counted and I never thought of it. But I try my best that my people should be happy. Whatever recognition it's not my credit. It's the credit it goes to the people of the state. Rest of my life also I will try to work for the people of the state with the guidance of Madam and other colleagues. The state government is almost helpless, but we're trying to find out the way of how to release them so that no further complicacy or agitations comes again. Masagi ni animak matau Toruktabadagi Awabapun Simarilamada, Hinglibi, Maisnam Usananida, Little Flower School, Sangai Progi, Past Popular Association Gi, Naunatau Puriba Taumisana, Silgeteng Mang Pikre. Wangka Yona Lerk Leba, Maisnam Usarani Masagi Senipum Dogi Mapuroiba, Maisnam Ramanadasu, Sayasigi, Angan Matada, Kidney Anima Fel Oiduna, like Hidrabane. Usaran in the Paumis na Fongdorapada, in Kumzalis Taratarukta, Masagi Haksang, no Irectri Haiduna, Dr. Yenglubada, Kidney Animak Matau, Taudri Haiba, Kanglaki. Imungi Lazaba Inkol Amade, Lantum, Yon Toktuna, Sandigargi, PZI Hospital, da Kidney Transplant, Taunabagitamak, Lying Basatke, Hospital Aduda, Haukiba English in Tarataretki, Mars Tada, Kidney Transplant, Taurabasu, Libok Tibana, Reject Serpadagi Yumda, Tolaktunangasi Pauba, Sayolamada, Dialysis Ahumlak Tauduna, Wan Hingley. Nakalamuram the Mapurabaki Kidney Nama Usaranida, Hamnaba, Dr. Tandraba Matamdasu, Libok Tibana, Mapureba, Ramanandaki Kidney Animaksu, Matau Taudri Haiba, Kanglakibani. Usarani Namaka Tarduna, Mapureba Hinglingi Matamda, Chief Minister Gimiam Ginumita, Satuna, Haijarubada, Liam Nadalais Stobagi Kodong Saba, Pirak Labasu, BPL card Paiho Davana, Arimaratake, Pili Bamasa Hongi Mainunda, Masagi Say, Kuntangari Bamasanupi Alna, Private School Lamada Oza Oiduna, Madudagi Palakpa Apipa Sempam Aduna, Maki Ana Layeng, Satabada, Adukimatic Awaba Pipa Mamada, Mayunari Hainasu, Yamatamui Sokna, Pagdum Laki. Government gives you Siamanak, the Zalurabane, Bavalingaida, Unavacha Kansi the mana free dialysis ire, free dialysis ira Kansi Sarat Manak, the Zalura can do the mana, BPL so to the dia den hire, Akodi BPL to the Paihodre, dialysis free dialysis to Pangre. High to high to the Chebina, but me to late, Hujikse, Aduga. No, Emily Manacta Zalakandu, hire Kandu, the Emilena, Dishigi through the guitar Gamana, Jenims the Priam Pangalise, Simongai. Usarani Mama Masana Sangjapam Load Lady Bamahaki Mapurabagi Mayamba, Maisnam Siamna, Sel Laitabanamaram Oraga, Manau Paraman, the Lake Drabasu, Pikli Bamasas and Asigi Laga, Manau Pigi Pun City, Kaninge, Maki Maike de Gesu, Sel Laitabana, Imunganik Awarapa, Men Amadi, Sel Kara, Putupi Banatana, Mai Punana, Honabangamde. Yaskulgi Emelena, Sayul Coding dialysis Ahumlak Tauba Asigi Manungda, Amurak Liamna Tauhanbasi, Natana, Lengaki Maike Degi, Karigamating Amata, Fangdri Haiki.
सरकार की साइड की येंब याब मतें खर पामजे हाइना आइन इनाउगी नत्रगा इचा इचा नुपी सिन कोचेन चेंजरगा ममागी ने हाइना हिंगनब कन हौजिक सो लेपतना हाइन कन होनाजै मसिबु मयामना सरकार की साइड की सरकारना कईना उतंग मतें पांबिना हाइना आइन पामजे अदु मसिदा खतंग सेक्शन व्यू मयाम सरकारना आई मुंगजी आईगी आइना लेतला आई युम भार जे आइना पुजबनी मुंगसिदा इनाउपी लेत नाबगी अदगी इचागी लाइक तंबगी करिगी मयाम लई मसी खतंग यंगजनबिना आइना सरकार की साइड की मतें खतंग पामजे आई इचा नुपी से मा मसा तुएप मखा तमदब ngamdana माजी इम्फान कॉलेज दा इमिट तौरगा ममागी अनाबगी साइड मा कोचेन चेल लेरगा ई इचाजे लाइक मखा तमदब ngamdabdogi आई मागी ममानबी सिंग मागी स्कूल की लाइफ तकी हंगनरप मयाम जिंगना मागी ने हाइदना मतें पांगबो मयाम लापी युमसिदा ममानब मयाम सिंग पिरम दान खरदुना ममागी हुसी कन्न लाइकन्न कन्न होनरी थौरमदुग मरी लेना PPA के वाइस प्रेसिडेंट पांथोई निंगोम्बना लिटिल फ्लावर स्कूल दगी इंकम जालिसिंग तरा मरी द पास आउट तौखिब उसरानी गे पिकली बी मसा नुपीना पूरीबा इमुंग मनुंगी अवाबसिंग असिगी मतें खजित ओरबस ओइननबा एसोसिएशन असिगी थौ पूरीबा सिंगना अंगमंगम पुथोकनदुना टेंगबांग असि सिनबनी पीबनी हाइखि लाइबो याम थीबना अंगांग असि मा हौजिक ओनली मा ग्रेजुएट तमिबा अंगांगनी अदुना पुमनमक्सिगी बर्डन मैम से ngamnanaba namana honaba matamda mana my friend circle मैम organization मैम अते अते मैम न सुमोंदा मतेंग पांगबिरई पांगइबा मतेंग से सा अखोइनसु अखोइ अंगमबो इनाना अखोइना पाउसे ताजबदगी अखोइगी ऑफिस बेरर सिंग हाइबा तारे ऑफिस बेरर सिंग सिगी पर्सनली पैसा खरा अंगम खरा पुथोक्सरगा मागी मतेंग ओइना अखोइना तौजबनी थबक तौबा हाइबा से अखोइना फन संगी अदुगा मयामगी कनो मैम अमसु टेंगबांग मैम अमसु संगी अदुगी दमक्ता अखोइना अखोइगी एसोसिएशन की माइगेदगी हाइबा तारे अखोइगी पास पुपिल मैम लेइबा मैम सिदगी अखोइना मतेंग निजरी मोइना मतेंग तौबा मतमदा वी वार मोस्ट वेलकम सो अदुगी दु तौनबगे दंगता अखोइ यामना अथुबदा मास एनरोलमेंट अमसु तौजगेना स्कूल की अथॉरिटी सिंगसिगा तानाजरी मणिपुर लेंगाकना मियाम तानरमदना येलो खुबम ओरिबा कांगलादा रासला सानाफम सेमगलिबा असि अथबा मतमदा हंदोक्त्रबदी सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुरना थादरप सेरोल अमना खुंजंग कया संगसलगनि हाइना सेक्शनवा थमलखले इंटरनेशनल हेल्थ केयर दा ममिंग लेरबा RCPS ग्लासगो कॉलेज अमदी इंडिया की मांगजिन थाबा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट सिंगा कुसमनदुना Association of Surgeons of India ASI Manipur Sinuna Namit Humni Subna Satarakpa Acute Critical Care Course Ngasi Lucian Cray. Porampa Taleba Jenims ki Department of Surgery the Satarakiba course Adu Damaru Oina Junior Surgery Doctor Singbo Emergency Oina Lakpa Aruba Patient Singbo Karamna Lying Gadaki Haiba Ado Demonstrate Tauduna Takpana course Aduki Maru Sakta Moiki. Course Adu da Acute Patient Singbo Tuna Kamaina Diagnosis tawgadage karamna layingadage amadi anaba adu lusindanaba kari tawba mathau tabage haibagi skills su nauriba doctor singda internationally powerba doctor singna tapi tambiki Jenims RIMS amasung private institutions singdagi lakpa Department of Surgery amasung Department of Pathology ki junior doctor singna course aduda sariyaki to address very specific training needs that people might have in the field of healthcare, particularly in areas of acute illness. We are very aware that there is a wide variation in the care patients get when they become acutely unwell. And as people would know, that is not acceptable. When people come to hospitals unwell, they expect to be treated and get the maximum treatment because small errors can lead to big mistakes. So in this area, the university is very committed to working with the hospitals and our colleagues across the world, particularly in India, to address any specific training needs that we might have. Imphal West District Konma Mafam Singh the Durga Puja Kumai Manungda Bamula Bom Singba Polam Singh Yonama Sung Thava Thingzin Cray. District Magistrate Imphal West ki Serolam Matung Ina Kumai Manungda Bamula Yonba Thava Singba Taubana Law and Order the Natana Miyangi Punsi the Akaiba Lakpa Yaba Gipum Labadagi CRPC section Samani Pumarigi subsection Aniki Makada Tingba Nakpigani section Tara Marigi CRPC section Taramari section Anigi Makada Atimbu Tambani Hairi.
Tamelong Gamnom Sapramena Masung Tenopal District ki Moreda Hangliba Ekalevia Model Residential School Singi Pitok Pam Tokpa Senma Sailising Taranipa Taramapangi Recurring Fund Pitok Tabana School Chalaiba Ngamdaba Gipim the Lakli Hairi. Hiramasigi Matananga Sinontel Manipur Press Club the Palmis Unabada Thado Students Association Mayelo Sang Secretary General Michael Lamza Thang Haukim na Haikibada Residential School Ahumasi India Government Ministry of Tribal Affairs ki Makhada Chalaibane Ministry ki Maikaidagi Salibas Senba Sailising Taranipa Taramapangi Recurring Fund Pita Krabasu Manipur Lenga Nangasi Pauba Fund Pitok Tanalade Masina Manam Orega School Salaiba Ngamdre Madagi Matakta School Ahumasi the Ladiba Mahiru Singi Sana Taknaba Uniform Larik Piriba Suppliers Singi Pipam Tokpa Senpam Tataruk Hena Pitok Tabana Makata na Hairiba Polam Singasi Pibangamlaru Haire Maramadana Manipur Lengakna Mairu Singi Awaba Konana Bahayang Fabaki Manungda Pan Pitok Piu Kariguma Pitok Trabadi Ministry na Pitarli Pan Asibu Huraliba Officials Sing Mamimata Miam the Lauk Lagani Suhaiki State government at La Kansida Tribal Affairs ne Finance Department Makoina Pesa percentage Pambagi Adum delay tactics Thame Hetang Makoy Motuga Sigumba Pesa Kara Chaubunina Makoy Satragi Pesani Haina Khandre Civil Works Atopa Topa Gumunda Khal Aga percentage Pio Haina Mung Nibudu Akoy Suga Yaning de Karigumba Sigumba se Tanza Chana timely Makoina Sigumba release to be Dragadi Akoina Loin Makana Kanana Department Tribal Affairs Oisanu Finance Department Oiragasu Mantri Mandol Kana Oiragasu Akoina Mamang Chahidagi Adum Sigi EMRS gi fund gi matang sida kana na paisa kaya chab gi hain akoina sigi se expose to Hausi matang aswaida break matang laujage break matungda isai gi lamna maming leraba oinam kainaudagi oza vagirat nanthukpa yadraba punsig awaba kayana maram oiraga mayum laijadaba mis ama oina oirakibagi paw amadi Manipur amasung maling tongadam I paw sampudra laksage Breaking Matunga Taram Oxeri Hosima Kata Pauda, Isai Tapi Tambibana, Punsiki Matadang Oizaba, Hiramas Maming Salabasu, Oinam Kainodagi, Oza Bagiret, Nantopa Yadraba Punsiki Awaba Kayana Manam Oirega, Mayum Lezada Miss Ama Oina, Punsilele. Hiramasiki Matanga, Impact News Ki Bisnupur District correspondent Naristagi, Akana Pauda Mama. Bisnupur District ki Manung Chana Laiba, Kainauda, English Amaga Chamapal Gayankai Humdoida, Oza Bagiret Taibang Kongdarki. Laikhidraba apokpagi macha nipan gi manungda mari subane Oza Bagirat Englishing ama chamapal ga humputra ga manga dagi kongba laishram laikai da laiba isai gi lamda sangit upadhi bhusan fanglaba Oza Ibo Pishaki yumda isai tamba horaktuna isai gi lamda Varkan Re Sangit Vidyapit Lucknow gi makhada Englishing ama chamapal ga marfu ga tarukta Visarat fangki Visarat fanglaba matung Manipur ki Kachin Koya dagi mahaki manakta isai tamba laknaki amusung hauzik tamnari Joko mati ngai mo dadi phangmana tre pamjeru bugi kulesmi hingnabana adum tawjeba mangai eba masidege hagi kaigimba aning amo obigi wafam di leitre Miyoi taruk laiba Oza Bhagirat ki imung manungda khudong thiba thodok oina Englishing aniga taraga tarukta thokiba laibak thiba accident ki thodok amada mahaki loina bi amadi machanupa fibam luna soki awaba tariba imung aduda kokta len tabagum Englishing aniga taraga taruki April da hakiba yuhada makhoina leijariba yumadu teki thodok asidagi Oza Bhagirat ki imung Englishing aniga taraga taruktagi oinam Kainau Gram Panchayat Cooperative Society ki office ta lerakhi major operation ane to ku brain anirak hangi okse anirak hana operation tawre jana pa da so kongdo anirak hana operation tawe ai to gana matam mayama ngamatakta senthong problem mayam la kana ha yum sabagi wafam ase aruba mo oikibe Chief Minister Nongthomam Beren gi miyam gi numitta CM Samakta mayum sabina ba haiki thajaba supirakhi adubu ngasi fawbada lainga ki maikai dagi khongthang ama fawba lokholak pa leitri akagi maikai dagi housing scheme anama mayama tawine na tabu thajan gare
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯁꯨ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯕꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ Impact News की Bisnupur correspondent Naresh की दमक पाउदम जरिब आई जयंतजित खाइडेम Impact News Lamdeng khunau da lairiba solid waste management plan da haukiba October 10 dagi amona kai sing lamdeng laikai ahumna thaba thingkhibadagi IMC na konma ward kontar ki manung da laiba miyam da khodong sa da kaya mayuknare hiramasigi matang Impact News na akhanna hauzik ward kontaret makta da koina satuna amona kai khomot liba NGO kharga unarubada makhogi amona kai puba gari sing da amona kai thanna haptuna lairama thengnakhi Makoina Fongdorpada, Lamdeng solid waste management planta, like I miamna waste thaba, thinkibadagi, Amot Pahap like a tampam laitabana, calm like a lerapa, Numitaruni Sure. NGO singing Mike the Miami Kodong San of Namit Koding, Amotpa, Logtopa Sunning Labasu, Tapam laitabana, Sarpangamdre, NGO singing Mike the Gisu, Langaki may never sing da, Tanaduna, Miami Kodong San of a kind of honore. Makatan Impact News na IMC officer sang luba matam da su kaitel manung dagi kongalak pa amada kai kaya IMC ki campus manung da paiduna le masu thengdarakhi Impact News na tongan laikai pauna kaitel amadi thangal kaitel saluba matam da su matam sang amot pa logthok tan le ramba thengdarakhi oirili ba phim masida amara kai logthok pham laitabagi miyam da asoba khodong sa da kaya mayuk nare loinana miyam na su pianda wafam kaya fongdorok narili Impal Municipal Corporation की मकाद ले रही वो वर्ड सिंग दा वन by NGO सिंग कुसम नरगा युम कुटिंग यम दी दुकान की door-to-door collection waste collection तो बस सिले पक्का October की तांग तरा दगी ngasi की निमित्तर उन्हीं सूरे कोई न पाइजरबा वाइड लोकेशन दा योगजरबा कोई ले रही वार्ड सिंग दो पाइजरबा इमुंग सिंग दो होजिक 6 days से कोई सी गैप ले रही गवर्नमेंट kana suhona bidi akhone su sen chongdana tawjari do hek yabagasu akhona hairiba lemahuriba yumda lahudaba mayam do khoi lakna ba ayuk nungdang khaktana khoi hotna jaraga mayam ge ningba thungna ba khoi hotna jagadoini ji akhoi amot akai thokpam su leijate akhoi da amna problem amo ina leire ya the government gi side gi makara arrangement tawduna sigi amot akai mayam se lokthokpa in time sang nai na gano tawbina ba khangan jari Manipur University की खोंगजंग मरी लेना पुलिस कस्टडी द लाइरिबा हाना के रजिस्टर इंचार्ज प्रोफेसर एस दोरेंद्रजीत सिंहाबु मसागी अनाब अमग मरी लेना जेन हॉस्पिटल जेनिम्स द लायंगना बपुरकपदा हैंडकफ सन्म की थवंगबो मनपु पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ना थादोरप सेलमदा यामना कन्ना यानिदब फोंगदोरकले Loktak Park akoibada ring road sengotpada oinam kendra soaloi haina oinam kendra gi MLS oiriba Manipur Pollution Control Board ki chairman El Radha Kishwana fongdokre wafama singasi oinam water supply harawung da Ward 6 ki National Food Security ki card yathopa ki thoramda MLA na fongdokibani oinam kendra gi hingna bagi amata ngaira lambi asi Loktak Pan oiri maramasina kendra asi gi miyam gi part asi da leriba resource asing asi hena saukhatna na bahona gani haina su MLA na makhatana thazaba piki State government maitei gi senglaba laifam len oiriba kanglada ras lila sana pham sajinba si maitei singe culture da chaung akaiba oirakani haina akomlo ki serula man hairi maramasin laingakna Satarali ba thawang asi laibak miyam punna thingminaba matam oiri hanesu phongdorakli ngasi malem sinba thongna pangthok kadoriba Global Hand Washing Day 2018 gi mangoinana ngarang Imphal evening da miyam da bab tahanba gi campaign ma pangthokre khut hamdopagi hainabi laibana laina amadi infection kayada gi nanthop ngamgani haina sis hospital research institute ki managing director Dr. K. Palina phongdoke campaign asina saruk am oida yaraduna mangna hai hen washing na khwaidagi hongma masung infection control tauna bagi amata ngairaba araiba pamaine hospital singda so infection gi asoba threat leiriba asinga segi lokatpam thokpa precaution lokatli haina phongdoki miamda vab tahanaba Rini Kumar gi direction makha da nokfadegi street play amasu miamda khudol tamki Anghang singsina sak sama matamda natagai mum sama matamda makul hamde madugi du mama ampana karsas oidabadagini aduna amadagi amada changpa sina infection ji lakhibani aduna high posi awareness ji apai urban da natana periphery de am chauna pihaningi
सापोंदा तोंगानबा डिटर्जेंट में यावरी खुद की सरफेस सिदा अकुट अकुट पे ले यामना माइक्रोस्कोप ते येंगो मतम दा खंगनी सिगी सिदा कोई महिक सि चंगछल लगले अद हारिबो सि सुमने इसिंगना थादोपदि मोइ चलोय ते सापोन यावदगदि इफेक्टिव ओइदि हाबनी समजमना इसिंग सिदा मु फद्रगदि हामदु इब्रा हमजल इब्रा जो कोई खंगरोय इसिंग सि फबम संगी Manipur की population 30 lakh population से मकुट हम बतारगदि huge quantum of water good water से दरकार लेदोरी अचौबा responsibility नि PhD की आयुष्मान भारत की मखा दा सानिल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लाइबा खुदई खुनौ खुलदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हांगदोखरे सेंटर दो टेनोपल एसएम कंस्टिट्यूएंसी एमएलए दे कोरुंग थांग हांगदोके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सानिल सिंदना पांगथोके बथरम अदुदा एमएलए कोरुंग थांग ना नारग लायंग बाबुदे नाद्रिंग रिस्ट्रिक्शन पने हेना फै हाइके थरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सानिल के डायरेक्टर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नोडल ऑफिसर मसोंग तोंगान तोंगानबा मियोय कयाना सरुयाकी लोने खुंजा सिंगसु याउके हाउस सानमगी पाउदा पोलो टीम अमदी क्लब सिंगना सर यागनि हाइना तौरंबा कुंथ्रा मरिरक सुबा एन हजारी एन डॉक्टर एन तोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट 2018 मतम कक्तना येथोक ले हाइना मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना थादोरपा सेरलमना खंगलखली मणिपुर एमिसा खोखो एसोसिएशन इम्फाल गी लमजिंग मखादा सलुंगफम यूथ स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एसोसिएशन ना सिंधुना सलुंगफम पब्लिक ग्राउंड थास की तरादगी सानब हौरखिबा निफुम दोरक सुबा मणिपुर स्टेट सेनिया अमसुंग कुंथ्रा सुबा मणिपुर स्टेट सब जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2018 मसलेशन थे मणिपुर स्टेट खो खो चैंपियनशिप असिगी सब जूनियर बॉयज की ओइना CHMYDA संगा युमफमना चैंपियन अमसुंग PYD से खाबोकना रनर्स अप ओइख्रे सब जूनियर गर्ल्स की ओइना CHMYDA संगा युमफमना चैंपियन अमसुंग IUC खाबोकना रनर्स अप ताख्रे सेना मेंस की ओइना ACEA SDO हैरोकना चैंपियन ASKKA अवांग सेंगमाइ रनर्स अप अमसुंग सीनियर वुमेन्स की ओइना RUC खांगाबोकना चैंपियन अमसुंग ACEA SDO हैरोकना रनर्स अप ओइख्रे चैंपियनशिप असिदा सब जूनियर बॉयज अमसुंग गर्ल्स के टीम तारामापन अमसुंग सेनियर बॉयज अमसुंग गर्ल्स के टीम कुनिथोय पुन्ना टीम निफुमाथोइना सर यादुना सांगदमदरकिबनी फर्स्ट ओइनाम चार्ली सिंह मेमोरियल लेकम नॉकआउट कांग केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट 2018 ओइनाम रोमन सिंह स्पॉन्सर तौदुना लाखलिबा थास के तारामापन दे सिंगजमै कांग संग हौरगनी सिंगजमै कांग खुद सिंगामा तक नथादोरकपा चेलमना खंगलखली मणिपुर पुलिस इंटर यूनिट बटालियन फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 के चैंपियन इम्फाल ईस्ट ओइख्रे मणिपुर पुलिस राइजिंग देगा मरी लेने सेकेंड बटालियन मणिपुर राइफल्स ग्राउंड साना के फाइनल मैच इम्फाल ईस्टना सिरसाम पूर्व पांजल अमसिनोद माइथिबा पीके इम्फाल ईस्ट के मत गायरब पांजल अदु जर्सी नंबर 5 एच धनबीना सेकेंड हाफ की निफु तरुक सुब मिनट सनखिबने टूर्नामेंट की बेस्ट स्कोरर ना मना इम्फाल ईस्ट की एच धनबी बेस्ट प्लेयर इम्फाल ईस्ट के बेंजामिन अदुगा बेस्ट गोलकीपर की मनाना सिरसामपुर की ममिंग थिंग लुमिथांगना फमंगमख्रे टूर्नामेंट की थर्ड पोजीशन ना फोर्थ IRB ना फंगमंगमख्रे ngasi चैंपियनशिप ट्रॉफी अदु मणिपुर की DGP LM खौते ना इम्फाल ईस्ट की टीम द खुसनके थरमदुदा मणिपुर पुलिस की मकोक थोंब ऑफिसर कया मसु सरयाखे हौकी जुलाई 5 दगी सेकेंड बटालियन मणिपुर राइफल्स ससिना पांग थोप हौरखिबा टूर्नामेंट असिदा पुन्ना टीम कुंथानी थोइना सरयाखे इंडोनेशिया की योग्यकर्ता पांगथोकदोरिबा जूनियर इंडोनेशिया बैडमिंटन लीग इंटरनेशनल 2018 दा सर यागदबा अंडर 19 इंडिया जूनियर टीम दा स्टेटस के बैडमिंटन प्लेयर मैसना मैराब लुवांग सर यानब खलकले थास के तरामंगर के कुन फावबा सतगदोरिबा चैंपियनशिप असिदा मैराबन अंडर 19 बॉयज सिंगल्स दा लंबा थेंगनगनी इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डर एसोसिएशन इंडिया ने सिंधना थास के तरह होम कर्नाटका की बेंगलुरु बसनट नगर बसन नगर पांगथोकदबा फर्स्ट इनबा इंडिया नेशनल चैंपियनशिप जूनियर कैटेगरी सिल्वर मेडल फांगलबा सबुबम गोन्सालिस ओप के थरम पांगथोखरे सगोलमल मोरांग लेरक्ता मियाम सिंधना मसा की मयम पांगथोखिबा ओप के थरम अदुदा गोन्जालिस असम खुदोल तमदुना पुनी थागुरके चैंपियनशिप सिल्वर मेडल फांगख्रबा गोन्जालिस सौम मोरांग लेरक्तगी
Sabumam Romes amasung Sabumam Ranibalgi Masanupani Hari. How's Arubada Moraba Pawan Pizari? Manipuri India Tinki Manimit Mayokta, Korkomama di Tongan Ba, Lona Tinkraba Lalo sing na Kaukiba Zen and Strike na, Miangi Punsi the Chauna Kai the Pigre. Manipuri Governor Dr. Nesma Haftullah and Minister Nong Thomam Birianbu Taram Okre and Birianbu Manipuri Koi the Faba, Sit Minister Ni Haina, Hagat Kre. Lamdeng solid waste management plan da akoy bagi miyamna amot pathada ba thingki badagi IMC gi wat kuntareta amona kaina paidun lere miyamna sauna khudong sadaba mayok nare amasung loktak part ki akoy bada ring road sengpat pada oinam kendra suwaloi haina oinam kendra ki MLS oriba Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radhakishwana phongdokre